Lagi hujan nih, cocoknya kita makan mie ayam. Misi mimin info Cipadu, numpang makan dia ada di seberangnya Cipadu Trade Center. Ada mie ayam tulang ceker. Ini udah rame dari dulu sih. Datang lagi. Mie ayam pangsit, mie-nya setengah matang berapa duit bang? 14. Ya. Oke, makan sini. Ya, seperti biasa setengah matang, ini tipis, gepeng, lurus. Ini nggak pakai tulangannya gua, agak males makannya. Kasih saus dulu, kasihin sambal, bikin yamin sedikit. Kemarin yang bilang sambalnya encer, nih udah kental. Ujung-ujung mie ayam perfect combination. Ayam Tulang Ceker Cipadu Arema. Bukan jam 10, Pak. Jam 10 sampai jam 10. Setiap hari? Ya, setiap hari. Mie Ayam Pangsit 14, Mie Ayam Pangsit Tulang 17, Mie Ayam Bakso 14, Mie Ayam Bakso Tulang 17. Itu 20 pangsit, bakso, terus tulang ceker. Yang nonton bang, suruh pada kemari bang. Halo, tunggu.